Tayag, Joseph Cosum, Henedina Bituin, Beata Canyonero, Benedita Amante, Kate Villa, Robert David, Ines Cosum, Cirilo Cuenco, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Perer, Lucia Infante, Bisel Encelia Borlongan, Dionisio Cuenco, Marcing Lagman, Jane Caburata, Inigo, Roniel Deogracia Sadsad, Joanna Margaret David, Paul Castro, Reyes, King Joel, and Jaira Magtoto, Karen Hustimbaste, Lengleng Gueco. Para King Kapayapan ding Kaladwada di, Serapin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Myrna, Pablo, Jimmy, Juan, Dominga, Tarcisio, Abel Jr., Abel Sr., Rosita and Nathaniel, Efren, Julieta, Job Carel, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin, Eric, Teresita, Silvestre, Amparo, Helen Natividad Maria, Santiago Lorenzo, Rapi Randy Charlie, Fernando Francisco Sr., Ignacio Carlos, Jomer Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Fermina, Pedro Marshall Gotopredo, Isidro Maria, Erico Marciano, Corazon Luis Mila, Colombina Elfleda, Paulina Felipe Alfredo Sr., Adelaida Macario, Flora Benedicto, Arsenia Jerry, Arsenio Maria Veronica, Angel Maximo, Wilmar Encarnacion Genaro, Eulalia Nestor Eleuterio, Esperanza Dorotea Romeo, Romeo Grayson J., Tito Lourdes Bernardo, Hayden Leonila, Heidi Loy Arsenia, Honorio Magdalena, Emmanuel Angelina, Gertrudes Celedonio, Cesar Rogelio Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Sr. and Jr., Gloria, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino Loreto, Pedro Cecilio, Julio Julia Medala, Hamilcar Renato Rosario, Flora Melchor Leonila, Constancia Proilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto Belen Dominador, Cristeta Antonio, Maria Emerenciana, Marshall Trinidad Roberto, Mirihilda Lebrada, Rodencio Reynaldo Nenita, George Torres, Antonio Victor Damasa, Cosme Marcelina, Carmelita Noel Takeshi, Nestor Hilarion Cristina, Roberto Nestor, Ches Pascual, Mary Josephine, Efren Hilda Encarnacion, Ernesto Benedict Alan, Juliana Segundina, Teodoro Sr., Joel Clarita Almario, Anacleta Domingo Epipanio, Emmanuel Peping Between, Santiago Victoria, Estelito Bayrante, Nicolas Apolonia, Herminia Pablo Herminihilda, Victoria Felipe Marivic, Antonia Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana, Among Damaso, Miguel Maria, Juliana Jose Apolonia, Claudia, Joey Lourdes Hilario, Carmen Angelita,
Guillermo Andrea Ezequiel, Julita Isabelina, Francisco Teresita, Apolinaria Pablo Osepina, Jomar Ocampo, Calixto, Norman, Carl Joseph, Alma Resting Carling, Berting Rosario, Alistair Sunrise, Mario Tim Monks, Oscar Petronila Angeles, Jasper Charles, Fernando Jenny Manlutak, Laurentino Arcelia, Pelayo Remio Petronila, Mateo Maria Pablo, Belencia Lydia Nicasio, Roberto Segunda Isidoro, Barbara Alfredo Erlinda, Benji Amado Aldrin, Nicolas Jose Maria, Aisha Richdale, Juanito Margarita, Romel Ursulo, Eduardo Osepa, Venus Consolacion, Raul Rodolfo, Tito Gasa, at Dingmaldang Kaladua Kim Purgatorio, lalong-lalo na retang alanang Makaganaka Karela.
King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ko antimurin. Kaluguran kong kapatad, batang maging karapat dapat midaon kaniting kaya katamong banalamisa, ganakanlat sisyan ding kaya katamong dakala kasalanan, manyad pakaluluking Dios. At manalangin, king Ginoo ay bata mo banwa. Yagkasta pumiyag na nagnan ng kapanisyan, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay, panigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Berhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatasana, king bie, alanganga, Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulo, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Abe-abe tayo pong inimpuryan, ing Ginong Dios.
Manalangin tamo. Adwan mi keka king kasalpantayanan at lugod o iba, ing lingapan me ing familia mong makatipon ngining kayabakan. King kekang pakalulu at malugod aganaka, alaking pamisi pa emo beligdan, alang luwang emo pilisan, alang tulang emo pinsinan. Kapamilatan daring panalangin ng Jesus, ding kanwanan ami pangako karing alang aliwang panaligan nunay mo ing Dios, tayranda kesana karing kalam ning kayarian mo banwa. Iti nga naduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibat king libro ning propeta Isayas. Nga ning Gino, dakayanan nyo la king pamangan nyo ring danupan, at tibuklat nyo la ring pibale-baleyo karing pakakalulong alang tuknangan. Dinan nyo lang imalan ding lubas, at eyo la tatanggian sopan ding kamaganak yo. Kanita sunlagyake kayo yung lupa ko, ang tingal doon ay ngabak, at agad lang kumayap ding sugat yu. Manatili ko nga tsuke kayo, baniligtas da kayo, impangayat tsuko ke kayo, yaing maglualo king sablangal doning biyeyo. Pakibatan da kayo, potang manalangin kayo kanako, potang maus kayo, makibat ko. Nung tuknang na kayong manalipit, manabuso, at magsalitang marawak, nung munye kayong pamangan karing danupan, at saupan ding at tsuking pamangailangan, kanita ing dalumdum ang makapadurot ke kayo, miyalilan king sala na ning kaugtuan naldo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Usaning madalumdum, ing hakatuliran, sa slagyang maasala, sa slagyang maasala. Usaning madalumdum, ing hakatuliran, sa slagyang masala, sa slagyang masala. Metong yang sala, king karalumduman, para karing taong banal. Maganakaya, mapaglunos, at makatuliran. Mapalad ya ing taong mapamaram kwalta, at mga biyayan king pipawasana. Pusaning madalumdum, ing hakatuliran, sa slagyang masala, sa slagyang masala.
Eya mabigo kapilan man, ing taong mayap, at parati niyang ganakan. Eya tatakot tanggap, king mayap abalita. Masikan niya kapanaligan, at king ginu manaligya. Pusal ning madalumdum, ing makatuliran, sa slagyang masala, sa slagyang masala. Eya maliligalig, ni mitatakutan man. Makasiguro yang akit na lang masambot, ding kayang kasalang. Makabuklat siya gamat, karing pakakalulu, mapanyapat yang mayap. Manatili kapilanman, ing mayap ng pilubluban. Maging mayupayaya at mi parangalan. Usal ning madalumdum, ing makatuliran, sa slagyang masala, sa slagyang masala. Pusal ning madalumdum, ing makatuliran, sa slagyang masala, sa slagyang masala. Pamamasang ibad, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kanitang dinatangku kaya kayo, kapatad, ban ipanaral ko, ing makalihim ng katotohan ning Diyos, eko migsalita, king malalalam amanu, o king mangatas akabyasnan. Uling sinabi ko, king kanakong sarili, ing kalingwan ko, ing sablang bage, kabang atsuko, busalyo, subali mo kang Heso Kristo, at lalong-lalo na king kamatayan na king krus. May nako ay niyang dintang ko kaya kayo, at gagalgalya ing mabilog kong katawan, king takot. At ing kanakong pamagsalita, at aral, elamibye kaya kayo, king makayaman ng amano, ning kabyas ng tao. Nune king patutuning espiritu, at upaya ning Diyos. Uli na niti, ema nalumpakan ingke kayong kasalpantayanan, king kabyas ng tao, nune king upaya na ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing sala ning yato, nga naning Ginoo. Ing tutuki ka nako, eya lumakad king dalumdum, nunemi ka suluyang babiye-biye. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan. At kaya ko antimurin, Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. ligaya kaya ko o Ginoo. I Jesus nga nakaring kayang alagad, i kayo
ing asin ning yatu. Nung milako kalat ing asin, makanano mo pang abalik ing kalat na. Ala ng kasilbian, anyamiyog semo kilwal king daramusakan daring tao. Ikayo ing sulu ning yatu. Eya malyaring isalikot ing balen, ang makatalakad babo ning metong abundok. Alang manyinding sulu kay batakpan niya mo king metong apanakal. Bagkus ibili na iti king tunay ng tumpakan, bayang munyesala karing sablang atyu king bale. Makanya niya naman sukat munyesala king harapan daring tao, ing kayong sulu, banketa panakida karing dapat yung mayap, paligayende, ing ibayong atyu banwa. Kaluguran kong kapatad, ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Ing Ebanghelyo tamo po ngeni, ibat yakang San Mateo chapter 5 verses 3 to 16. Sa netane pong daramdaman nini, bali na siguro yung Ebanghelyo ngayon yung sinabi na ni Ginoo, ikayo ing asin ning yato at ikayo ing sulu ning yato. At maralasing interpretasyon ta kanini, makananong dapat sunlaging dapat tamo, karing aliwan tao, makananong dapat babielasa, karing biye daring kaparatang tao, ing biya tamo anting Kristyano. Lawen tayo po kay ngaliwang aspeto iting Ebanghelyo. Makanini po. Kutnanda kayo po. Naning metong pamanaliwa ning tao karing ordinaryong animales. Naning metong maragul pamanaliwa tamo anting tao kareng ordinaryong animalis, reng aso ampong pusa halimbawa. Okay, sabihin ko na. Ing metong pong maragul pamanaliwa tamo anting tao kareng ordinaryong animalis, wapin ini. Tawyamo ing gagamit asin ampong mangailangan sala. Tao mo, itamo mo. Ing gagamit asin ampong mangailangan sala. Istong dininan ming pamanganing aso mo, halimbawa, na alang lasa. Mag-complain niya waring aso mong, o boss, ala naman lasa yung binye mo, pwede mong dagdagan na sen. Ali, basta't kanan at kanan yung binye mo. O yung pusa mo po at ang pakanan me, sabihan na waring, pwede may pakasindi ing sulo, bako makapangan masalese, po at maduwi ko kening kakanan ko. Ali, kanan hanggang madalumdum hanggang masala, lamang kailangan asin ang pong sulo, tawya mo, ing gagamit, asin ang pong mangailangan sala. Entonces, ing burin ng sabihan ng Ginoo kaniting Ebanghelyo, simple mo, nung bisa kong mabibye, anting tunay Kristyano, makabaldugan, at masaya anting tao, simple mo, dapat magpakatao kayo at magiging tunay tao king relasyon nyo king metong at metong. Nung bisa kong makabaldugan, masayang pamibiyebe, anting tunay Kristyano. Simple mo yung anyadwanan ng Ginoo. Magpakatao ka at magikang tunay tao king pamiyutos mo king metong at metong. At nano po yung buri ng sabihan ng maging tao at magpakatao king metong at metong. Again, simple mo po at lumambagay. Mumuna ini. Ing tunay tao, ing biyena manalumpakan, keng pibanjana, keng tituluna, o keng upayana.
Although atin taong mabibiyema kanyan, wala magdepending biyeda keng pera da, pibanjan da, titulo da, ninuila. Pero ka rin manalumpa ka rin biye. Deta lilipas la, mawala la reta. So no ka rin manalumpa ka rin biye. Anting tao, dapat yung biyetang mo manalumpakan king masanting tamong pamiutos at relasyon king metong at metong. Dimdam yun na po ini siguro ka rin makatuwayo. Ima ko maralas ng sabihan ni kaya kami. Nga na kaya kami. Anggang alatang ulam, anggang dil-dil tamo mong asin, basta't masaya tamo pamiutos-utos, pwede na kanako. Maras na sabihan ding matway ta, ay anggang alatang piban dyan, anggang alatang dakal kayamanan, basta't masaya tamo pamiutos-utos, ikay may kakapatad, masalese ko relasyon ki metong at metong, maswelo na kami, ikaming pengaryo. Ito yung kabalduganan ng pangatao tamo. Alakeng piban dyan, alakeng panwala gamit, at yung relasyon, masalese, maganakang, pamiutos, king metong at metong. Kaya beko po napundeng pengari daring pari, halos mga tuwa na la. Anyang ikita ko bigla ding aga naka imako. Sayang po ni akayabe ma keni. Pepagwa ke pumupong kwarto ke talala mo na yung inaniatok nangan. Agad yang may wala. Sabihin na po rin ng abe ng pengari, aga na kami mamungara at niya kalambing at niya kaganaka ke kamingan at niya kasayang kayabe. Imako po eman mayaring grade 2 yata. Kukwento na mamiyalong lamo ilang mipinsan, maralas pa nagalandoring madre, balang magaral, o neng ali, basta't masaya lang maili, ampong mamasyal, ila rin ng pinsan. Mika gera, lalo yung mitok ng pamagaral. Pero baloy po imako, balo no rin kakalugurana, at niya kasanding pamyutos karing siping mimbale, biyasa yung makyabe. Masanting yung relasyon, karing eganagan ng tao. Maganakay maski kanino. At uli na nito, tuturing kay Makong, mas biyasang palak kaysa kay kaming anak na may ngayari kimpamagaral mi. At nandahilan, biyasa yung makiutos karing eganagana. Uli na nito, tuturing keng taong tutu at tune tao imako. Amen? Amen. Kadwa, baka maging taong tutu, taong tutu at tune tao, biyasayang manyad pakalulu at biyasayang pakit lunos at pakalulu karing kapara ng tao. Istong pemaldak may waring aso, sabihan na kaya palunos na ka na ako, ay mo ko kapabala, ali. Basta't kumiyak yung pupulaying ingiki na tsulalam ng bitis na. Tawya mo, yung pwedeng makisabing, malunos na ko po ka na ako. At tawya mo, yung pwedeng lunos karing kapara ng tao. Eta pwedeng mabibiyeng alang pakyalam karingaliwa, alang panamdaman karingaliwan tao. Nung alimeng karitang sulong tikpanda, tingamanuan na ning gino, meron kang sulong tikpana ning metong nga basket, badang yakakiting sulumali. Anting tao, dapat biyasa tang palto, lunos, lunos, makisabing lunos, karing kaparatang tao. Hanggang pa maglokwan da katamo ringaliwan tao. Kutang ita, ingkutang ika, pepakit kang lunos, penamdaman mo ing lunos, karing kapara mong tao. Ita mong baluta mo ng daranasan daring kapatad tamo. Ita mong panamdaman tamong ganditak mo, itang kasakitan daranasan da. Magita ng tao, keng makanyan aparalan. Biyasang babi lunos, at biyasang makisabing lunos, karing aliwa. Katlo po, balikan niya po itang mumunang pamamasa, iba't kay Propeta Isaias. Makanini ing maging tunay tao nga na.
Darake yula karing tinapeyo, ring alang pamangan, susopan yula ring mangailangan, antabayanan yula, king kaya kong saup, ding taong ala. Makanining maging tune tao. Baluta mo po ini, aranasan tanay ni, potang ating bagyo, agad ang babi relief, potang anyang pandemya, ay talagang karakal tamo at tipon saup para king metong at metong. Ay, saneta na kanini. Pero rin kayo mimisip tamo, among pag maglokwan da katamo mo among mamiyasala mo ay among abusuan da na katamo rin, lipo-lipo. Bahala no kanita, problema data. Itamo batang manatiling tao, batang aranasan maging tunay tao, yapo mo rin. Patuloy, babiyasaw, darake, nung nanungatyo kaya katamo, karing taong mangailangan. Kaya makanining paralan, papalto tamo, papairal tamo, ing puso tamong anting tunay tao. Amen? Amen. So, hindi mo po yung pakisabi na ng Ginoo. Ini pakalalam asin, sudua. Simple mo yung pakisabi na ng Ginoo. Sana magikong tunay tao. King relasyon niyo, king metong at metong. At ituring yung anting tao, ating dangal, ating karapatan, ating panamdaman, ding kaparehong tao. Amen. Tauling kwento. Minsan puting metong matwa maglakad lele ilog, lele sapa. Anyang ating yang apansin metong alakdan, gato-gato ya makapatong keng metong bulong, panikwana ng makanano yung misaka keng malangi. Sining matwa linawin kay batlepitan ining alakdan. Dinuwang na inggamat na, baning sopan, ikanane keng malangi, iningalakdan. Anyang dinuwang na inggamat na, tiktok na ining alakdan. Kaya tinggamat na, ay ba't minisipyo, kay ba't dinuwang na yung pasibayo, baning sopan, iningalakdan. Kaduwang na inggamat na, pasibayo. Tiktok na iningalakdan. Sakit na mga luto na yung gamat na mga albag na anyang iduwang na yung pasibayo, baning sopa ning alakdan. At din palang metong anak, albene ining matwa. Sibyana nining anak yung matwa. Ingkong, kamulalan mo na yan akakit mo ng tutok-tukan na kaning alakdan, susopan me pa nga ng makanyan. Talagang mulala ka nga ng makanyan ning anak. Kay ba't nga na ning matwa kay ning anak? O ano mong gagawa na ning alakdan, ing natural kaya, ing manuktok ya, karing lalapit kaya, dapat waring tuknang ko naman, king gagawan ko, nanong natural kanako. Ing sumaup, karing mangailangan. Kaya po. Kaya naburing sabihan, nung gagawa na ning alakdan, itang natural kaya, ing manuktok. Kaya naburing sabihan nini, tok na ko naman, ing gagawan ko, nung nanong natural ka na ako, ing sumaup, karing mangailangan. Amen. Ipasyag tayo po yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpan tayo ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yato, at kang Jesucristo ng anak ng buktong nga ginuta mo. Pengagliking upayaning banali Espiritu, mi bayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pao King Cruz, mete at mi kutkut, tinipayo karing mete, King Katlong Aldo, sinubliyang mebye, pepeta siya banwa, makaloklok, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye, ampong may nga mate. Sasalpan tayo ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasulirammering mete, at King Bie Alangango. Amen. Manalangin tamo pong iniking ginung at among maus kaya,
Gino, bustan mong sunlag kya kami, ing sulumo. Itang po. Gino, bustan meng sunlag kaya kami, ing sulumo. Bang sumulong ing lugod king yatong Gino, adwan ming ipayabot mo ka rin tao, ing maygit a pamalastas at ganaka kim metong at ing lalong malagong pamanyawap ka rin at yukim pamangailangan, inya naming manalangin. Gino, bustan meng sunlag kaya kami, ing sulumo. Ban lalong may kamaragol, a hostisya king yato, ipayawat mo ka rin gobyerno, at karing opisyal pampubliko, hindi nandang lugar karing mani mo naramparasan at pondo, para karing kapos sa palad hindi punan, at ding alang obra, ipanalami kaya ka o Gino. Gino, bustan meng sunlag kaya kami, ing sulumo. Ban lalong laganap ing kapayapan king yato, ipayab mo ka rin sa blang bansa, ing waksira no ring amanong pip mong sama at bantaning benggansan, ipanalangin kaya ka o Gino. Gino, bustan meng sunlag kaya kami, ing sulumo. Ban mi kamigit at tula king yato, ipayabot mo ka rin talatukining kaya kang anak, ing ipakit da ing pamikarame at lugod king metong at metong. Imagin tapat la ka rin karelang pamikaluguran at masabal ka rin karelang komunidad, ipanalangin mi kaya ka o Gino. Gino, bustan meng sunlag kaya kami, ing sulumo. Para po ka rin kapatid mo mag-birthday, Jael Ryan Lopez, John Iggy Manuntag, Paulo Baluyot, Aiden Ace Cuenco, Trising Bautista, Kyle Christian and Al Francis Between, Eric Manlutak, Sherilyn Manlutak, Carlo Guevara, Virginia Nulud, Nina Arian Sebastian, ampoy apong Tony Dumawal. Para po king payapang pamaglakbe, dari Mani, ampoy Nila Canlas, Fernando Tubig, ating kayang familia. Then Thursday Group, Edgar, Angie, Gabriel, ampoy Sara Ginto. Para king Kapaldananda, Cecil Lagman, Zon Vitug, Danilo at Veronica Batak, Kate, Jeneline Mierl, ampoy Abelardo Bonos. At para king kapayapanang Dangpuring Gozum, at para karing kaya katamong CWL, Catholic Women's League, para karing karilang familia ampong intention. At para karing balang metong at metong kaya katamong yan isisimba, para karing panalangin tamo at ding familia tamo, tahimik talangening adwan king Dios. O Diyos sa ibami, sopan mo kayang mabibiyeng anting tune tao, ating puso at kapanamdaman, kimpamangailangan at sitwasyon daring adiwan tao, kalupan ng ninganak mo, ing ginuming Heso Kristo, na mabibi at magari, manggaman kingalangang Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapanes sa ning ginuitin daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king kakatayang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ginumi, mananunasan ng iting tinape at alakabinye mo para pamangan mi kiatiking yatu, maging sakramento na laning biyeng alanganga, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayungan, At kaya ka isipan antimurin, niya at luguran ng Diyos. isipan mo at kaluguran, Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matulit. Tunay pinkarapat dapat at matulid ing pasalamatan da kumparati o ipa, numan ka rin, Diyos king alanganga, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos na kami, king alang kapupusan na kamatayan, at inaos na kami, anting banal abalayan, lahing pinili, suging saserdosyo, at balen ay iniwi. Ulinita, kambedring sa blangkording angeles, daralit ming kaya kaligaya, at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinapi ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketambenging bayo yamate, kabang kasulo nala rin kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinuwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiing ka na kong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako.
Gaganakan tayong ining Ginoo anya matulat ang ipasyaging misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang dulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ning kekang anak. Ginuala kang kakalinuan karing anak mo, aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, nuka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulu. Maglapo kaming kapurian, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenet kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang nginiponting metong familia, abe-abe tamong may panalangin king Dios, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Itangan po. Ni acuan mo, sambanya, lagyu mo, datang ke kami, ingkayamu, pamintwa, ya inglubmu, isulit, pantibanwa, ketisulit, pantibanwa, kakanami, kingaldo-aldo, igemu ke kami, Aldo Eli, pati patawad hindi kami, salami, Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming may kabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligayo, manggaman king alanganggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiyak ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ko antimurin. Malugod tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan, peace be with you po.
Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan na ning yatu, mapalad tamo itamong mayayawos tanggap king Ginoo. Ginoo, ek matampang tanggap ke ka, dapat iagkasme nga mano mo, kumayap na ako. Amen.
Mapilan mo pong pakapabaluan at puri kong makirandam kong masalese po. Mumunandili, pota pong kaibat na ning misang alas 5:30 po tanggat panapon, maganap po ing halalan para kimbayong presidente ning Fiesta Committee 2023. Metong yapamo po ing may paglagyo ikong Arnel Coronel. So, nung palyari pong supportan tayo, masaya na yung tatanggapan ini. So, formal po yung election po tanggat panapon po. Inkwentado po ring Fiesta Committee 2022 at siya po makapaskil kitang arap. Detang bisang mangutang, detang bisang magbusisi, lawin niya po ka rin. May kamagit lang 8 million deng Fiesta Committee at yung gastusan, engan po makalub ka rin. Dakal po ka rin ginastos da, personal donasyon da po. So, nung atin pong bisang mangutang, no rin lamiras dem perang areti, no labat, makabuklat po yung opisina, karin yung ikutang, sabi-sabi, bulong-bulong. Kutang yung po karin, at yulangan po ring kwentada, ring Fiesta Committee, karin po king opisina. At intamo pong 1 month para kutnan la, para pag-aralan la, kay ba't nanita po misarane ing kwenta ning Fiesta Committee 2022. Dininan tayo pong Maya Poras at Baragol Kapasalamatan, Darang Esther, kaniting panimuna na king Fiesta ang tuto. Kay ba't po, king Columbari, at intapa pong mapilan abakanting busbus. So samantalanan niyo po kabang atsula pa, may gitla pang dinalan dening busbus king Columbari. Makanyan mo naman, ing gastusan na po ing panakitanan ng Columbari, miraras kanako o karim pakaluklok keng board. Detang mangutang, gagastusan na laning board, detang panakitan, mapalyaring makanyan ing gawanda nung ilang makaluklok. Pero ngeni po kasalukuyan, ali po. Denggang panakitanan ng Columbari, miraras langan po keng pisamban. Uli na ning panakitanan ng Columbari, may kasalita mo pong bayong organ na kuminyawad kaya kayo. Pa-treat tayo pong ane ing pisamban, may git 50 mil, kumanyawad kaya kayo. Uling atintang gagastusan, dening perang lulub keng Columbari. Ala ko pong akakwa ni Kusing o ring board keng Columbari. Dito pong panakitanan ng Columbari, gastos na po ning pisamban tamo. Nasa ko. Eta na magpalimos pa si Bayo, uling atintang pondong lulub makanini. Okay? Pati po ring Sunday collection, ala ni Kusing pupunta ka na ako o karing PPC. Gana-gana po, papalubla, bibilangan do ring PPC, Reni, balang kaduang Domingo, at mibibiyala po para kayong gastusan ng parokya, kuryente, danom, sweldo da ring magobra mo, makanyan po. Ala pong biraras keng bulsami. Okay? Deta pong bisang mangutang, pasibayo po, makabuklating libro, kangatsing sel gosyoku, kut na niya po, yung mamaya kwenta kaya kayo ing gasto sana ning pisamban. Deta pong mangutang mimisip, bubulsada lamo, ring kem pisamban, ding pera ding pisamban, mapalyaring ilang makanya ning gawanda, nung ilang makaluklok, or elaman babye ni Kusing den taong mangutang areta. So, ayo po intindihan deta. Ayo intindihan. Okay po. Kay ba't po, atin tamo pong regalo, iba't king kaluguran tamo po, kaya mo rin kem parokya, ining balabal ng Diego, nung kanino pepakitya ing birhen, may gitnang 5 dalan ing Banuang Milabas, king Mexico. Ing gewa na pong Diego, itang kanino niya pepalto yung birhen, mintay kayong obisbo, makanyan pa sabi na ng birhen, bisang maniwala yung obisbo. So nga na ng birhen, munta ka keni, kunan mo kayong balabal mo, dala mo la ring bulaklak. Bakit mo kayong obisbo, maniwala ya. Kinuha no rin bulaklak, dala no kayong obisbo. Anyang lilid na yung balabal na, alalo rin bulaklak, nung na yung makalarawan, kitang balabal na, wapin yung lupa na ng birhen. At makaniniya po ing itsura ng birhen at siyo mitatak kitang balabal ng Diego. So ini pong balabalay ni original niya po ay pintura po ay papel nunet tela yang kinuskus kitang original balabal ng Diego ibat Mexico ngini dinaunde kay katamo rining kakaluguran na po ning birhen ning Guadalupe. Pwede pong apisan kabang pa makasalamin pero
magmilagro ya po ining kay. Pwede kong manalangin at magdebosyon po keng Birhen ng Guadalupe. Kay bat po keng February 11, Sabado po, fiesta na ng Birhen ng Lourdes. Agatan ko po renggang makatuwa tamo, senior citizens, 60 above, reng masakit, mabiye ang pong mete, pakidalayo po keti, bata lang alay niyan, apagmisa, adinan almusal, ang pong abindisyonan po. February 11, alas 7 ng abak, keti po keng pisamban denggang makatuwa. Kay batausan ko po renggang religious organizations, denggang barangay chapel coordinators, keng metong General Assembly, malota na pong mag-General Assembly, keng February 19, kay bat na ning misang alas 9, keni po king BUB, General Assembly po. Karing ganaganang manungkulan keti kimpisamban. Keng February 22, Ash Wednesday na po, Miyerkules de Ceniza, magumpisa na po ing Malyaldo. At intamong aduang misa kanita, alas 6 ning abak, ampong alas 5:30 ning gatpanapon. Kay bat kapanyawsan, karing kapatid tamong kakasal, i-Allen Paul Mandap ning Santa Ursula, kasal yakang Florence Dolor Carla Giao ning San Juan Bautista, ken pong Betis ing kasal de ken February 28. Kay bat, pakitas po reng sikloran, bayita lumwal, pakidalaing basurang dadala nyo, pakipate reng electric fans na sinindyan nyo. Deta mo po, dakal salamat kaya kaingan po. Talakad na po para kintauling panalangin. Ipatong tayo po yung gamat tamo, karing salo tamo, o karing bahagi ng katawan tamo na mangailangan pamanulo, na kailangan tagilanan ng Diyos. Organakan na po ring kapatid damo, pengari, kamag-anak na ating kapanamdaman na masakit ngayon ni kasalukuyan, makarate ka ring pibale-baleda at yung hospital, mangailangan, lingap at tagkilana ng Ginong Diyos. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, at yuke po keti arapan niyo, ikaming simpleng tao, ikaming panikwanan ming mabibiye anting tune tao, kaya bedaring anggang lelangan, at ding kaparaming tao. So panyo kaya pong may kapusong tuto, so panyo kayang may kapanamdaman, na balo ing nanuman panamdaman da ring adiwang tao, balo ing nanuman kasakitan daranasan da, balo nanuman pamangailangan na yatso karela. Bendisyonan niyo po ring kapatid mi o Ginoo, lalong-lalo na ring kapatid ming masakit, ring kapatid ming ating kapanamdaman, at tuluan niyo la king sablang kapanamdaman da, pati na kami, ing bahagi ng katawan mi na mangailangan pa manulo. Tagkilan mo kengan o Ginoo, yatsyat may inggamat mong mit mong bendisyon, mit mong pamanulo, mit mong kapatawaran, karing bahagi ng katawan ming mangailangan lunos at mangailangan pamanggaling. Ingatan mo la, renggang kapatid ming masakit, bendisyonan mo la, pakayapan mo la, uluan mo la, at pasignangan mo la. Pisasan metong mo rin kaya kaming familia, maging masanting sana ing relasyon mi king metong at metong, at antabayanan mo kami king Aldoldo pamibiyebiyemi, kapamilatan ng Kristong Ginumi, king saup ng Santiago kekeng patulunan, at king lugod ni Birhen Maria. Kilagyo ng Jesus, kumayap kayo. Kilagyo ng Jesus, mipaldan kayo. Kilagyo ng Jesus, mipasignangan kayo. Amen. 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 In the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, be purified. In the name of Jesus, be strengthened. Amen. At bendisyonan ko pong banaladanom kabang kakantayin tauling dalit. Kay ba't na po ning tauling bendisyon. Ing assignment tamo po, ngayon Paromingo, simpleya mo po, itong gagawan nyo na ini, kailangan tuloy mong gagawan. Manganta mo pong manggamat, makatas metong abatis, ngayon Paromingo. Okay? Patamo nga pilasan ng kakananta mo. Manggamat, tasing metong abatis, kay ba't manyaman po. Kita mo po, salamat po.
At ang Ginoo manatili kaya kayungan, at kaya ka antimuri. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Dios at ang kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umiyakay king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King Diyos. May payabak ko kay kayungan, dakal po salamat king kaya kong pamanagon, miming at ko po kapatang muli kayo. Palakpakan tayo po yung Ginoo.